bigeze n'akazi rimwe nibwo namugenda mbwira ati ndi mu kugira ikibazo ni mu gusohoka ugiye mu kazi nkavuga ngo uragera haruguru kuri impanuka. Wakati akienda kazini hapo Mande nimemwambia ukienda kazini ninajisi kwamba utakutana na ajali. Araseka arambwira ngo, akacheka kaniambia ngo ntabwo ari umwana wo kugongwa n'imodoka. Akasema la, mimi si mtoto wa kugongwa na gari. Ndamwateka nkwisabira kantu kamwe basi. Nikasema acha nikuombe neno moja tu. Nuzozushika mu kazi uzozumpamagara umbwire ko washitse. Ukifika kazini niambie kwamba umefika salama. Yarabikora. Bijanye n'urupfu rwe nyakwigendera Ruzutsa Justin yitavye Imana mu buryo butunguranye. Bamusanze aho yapfiriye bivugwa ko yakoze impanuka y'imodoka. Ngiye kuvugaho nyakwigendera buke. Acha nimzungumzie mwenda zake kidogo. Nyakwigendera ari umuntu mwiza. Mwenda zake alikuwa ni mtu mzuri. Yari umugwa neza. Alikuwa mungwana. Na mtu yagiranaga nawe kibazo wari wewe. Hakukuwa na shida na mtu yoyote. Yavugaga amagambo make abaze. Alikuwa anaongea maneno machache. Nyakwigendera aje kugenda muri iringa iri yapfuyemo. Kwa wiki hii mume wangu ameaga dunia. Naramurwaye. Nimesikia si vizuri kwa mwili wangu. Yakaza soka agiye mu kazi nkasigana umutima uri kunje nkavuga ngo nagera haruguru. Wakati akienda kazini ninasikia moyoni mwangu kuna huzuni kwamba hatarudi. Mwirondoro wa nyakwigendera amazina ye yitwa Ruzutsa Justin, se yitwa Mutumitsi Bizimana Nania, nyina yitwa Nyajambo Nyamanyana Sada. Yavutse tariki 16 z'ukwa munani 1997. Yavukiye Kongo mu gace ka Mibunda ahitwa Kwitara. Mibereho ye nyakwigendera Ruzutsa Justin yashakanye na Alice Keza, bavyaranye umwana umwe w'umuhungu. Mashuri ye yize amashuri abanza yayigiye muri Kongo mu Mibunda Kwitara. Amashuri yisumbuye yatangiriye mu Mibunda, nyuma komeza mu Minembwe kuri Institut Madegu mu ishami ry'uburezi ari ryo bita Pedagogie Générale. Ari naho yaboneye diplôme d'état. Mu mirimo yakoze nyakwigendera mu gihugu ca Kongo yakoraga ubuhinzi n'ubworozi abifatikanyije n'abavyeyi be. Mu gihugu ca Kenya yakoraga umurimo wa kinyozi cyangwa se wo kogosha kandi yawukoze kinyamwuga. Imibereho ya Kristo nyakwigendera Ruzutsa Justin yavukiye mu muryango ukijijwe, bamurera bamutoza ijambo ry'Imana. Yakorewe umuhango wo kubarikwa mu itorero rya Centre Makutano ariyo 5e Serepa. Amaze kugera mu gihugu ca Kenya akomereza umurimo mu itorero rya Ward Gidura 45. Ninamo yabatirijwe mu mazi menshi. Yakomeje kwizera no gukunda Imana byamurangaga. Mu buzima bwe nyakwigendera Ruzutsa Justin yaranzwe n'imico myiza, yari umwitonzi, yakundaga abantu cyane, yitaga ku muryango we cyane, yagiraga kwicisha bugufi. Bijanye n'urupfu rwe nyakwigendera Ruzutsa Justin yitavye Imana mu buryo butunguranye. Bamusanze aho yapfiriye bivugwa ko yakoze impanuka y'imodoka, ariko hari n'abavuga ko yarishwe n'abagizi ba nabi. Yitavye Imana tariki 20 z'ukwa 2 2026 Gidura ikimbo mu ijoro. Azahora yibukwa ugurukundo, ubwitonzi, ubufura bizamuranza. Imana mwakire. Murakoze cyane. Asante. Murakoze cyane, Imana ibahamugisha. Mungu awabariki. Dukomeze twihangana. Tuendelee kufarijika. Nongere basaba kwihangana tukihagaze. Tukiendelea kusimama. Tuheze umudamu wa nyakwigendera. Tutampa neno mke ameachwa. Yari kuvuga umwanya munini kubera kuko angesema muda wa kutosha, ari kumwijima wafashe. Lakini mnaona masagi si yamesoka. Rero reka ahaguruke. Ache tumsi apite mbele. Hanyuma tumuheze umwanya. Pia tumpe nafasi. Abantu bose baje nyuma, wale wote wamekuja nyuma, bazanye n'umubiri wa nyakwigendera, wamekuja pamoja na mwili wa marehemu, bari kumwe n'abacamani bacu, wacamani wetu, n'abandi bose basanye.
na wale mapasta wetu, murakaze neza. karibu sana. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Turiyegereza abashumba b'itorero rya Wad. Tunakaribisha wachungaji wa kanisa la Wad ndetse n'abandi bazanye, pia na wale wote wamekuja nao. Tubahaye ikaze, tunawapa karibu, kandi tuvuga ngo mpore bashumba. Tunasema poleni wachungaji. Mwese hamwe mwazanye na wengine wote mko pamoja, mukomeze kwihangana. Endelea kufarijika. Reka rero tumuheze mikoro avugire hariya nta kibazo. Ache tumpe kipaza sauti, hanyuma tuzo gukomeza. Baadaye tutaendelea na ratiba. Bwana Yesu asifiwe. Tunashukuru Mungu kwa kutuwezesha kwa siku ya leo, tukiendelea kuwa na pumzi ya walio hai. Ninataka kumshukuru Mungu. Niwashukuru nyinyi wote mmevumilia. Mmefika hapa asubuhi, mkavumilia paka saa hii. Ninawashukuru na Mungu awabariki. Ninashukuru wale watu wote wamekuwa karibu nasi. Wakati tumepata na msiba kuanzia Saturday, tumeona watu wengi. Mmekuja kwa wingi na mkakuja kutuomboleza. Hata siku ya leo tumewaona. Ninashukuru watu walikuwa hapo kwa jikoni. Mmejitolea. Hano muri Kenya twese dutunzwe no gupagasa. Tunajua sisi wote hapa Kenya tunaishi kwa kusimama, tunatafuta maisha. Ariko mwarahagaze muhagarika utuzi twanyu twose. Mmesimamisha kazi zenu mkajitolea. Muritanga. Mkajitolea. Mwarakoze cyane. Mmefanya vizuri. Ndashimira kanisa ryacu rya Wad. Nashukuru kanisa letu la Wad. Bino bikimara kuba. Wakati tumepatwa na msiba, nahamagaye na polisi bambwira ngo ngende mbitabe. Nimepigiwa simu na polisi eti niende huko. Tibansobanuriye icyabaye. Hawakuniambia ni nini imetokea. Nakomeje kubabaza umupolisi maze se niki cyabaye. Nilimuuliza askari polisi, nikamuuliza ni nini imetokea. Arambwira ngo nta kibazo gihari gusa ngo arankeneye. Akasema hakuna shida yoyote, ninakuhitaji wewe. Nakomeje kumuhamagara mubwira ngo mbwira ikibazo cyabaye, ngo nibwo nabashite mubwira ngo. Nilienda nikimswali kwa nini huniambie ni nini imefanyika. Nibwo nese musobanura ngo umugabo wanje yagiye mu kazi ariko ntiyatashe. Nilimwambia kwamba mume wangu ameenda kazini na hakurudi nyumbani. Kandi nizo nce uri kuvuga ngo ngusange neza korera mu mahali umenipigia nikukuti hapo, ni hapo anafanyia kazi. Arambaza ngo amazina ye yitwa nde. Akaniuliza majina yake anaitwa nani? Ndamubwira. Nikamwambia majina yake. Arambwira ngo nta kibazo ngwino gusa. Akasema hakuna shida yote, wewe kuja tu. Nese ngira ikibazo mu mutima wanje. Nimejiuliza moyoni mwangu. Ndavuga ati ntabwo ari ubuhoro kwa polisi mpamagaye. Nikasema mambo si mazuri, kwa nini polisi wananipigia? Ariko kubwizo byose, lakini kwa hayo yote Imana yaramfashije ndabyakira. Mungu amenisaidia nikapokea hayo. Kubwo nibwo nibaringiye kuvuga ndashimira kanisa ryacu. Ninataka kusema ninashukuru kanisa letu. Bikimara kuba revera yangezeho kwa kuri polisi ntabandi baranabimenya. Wakati tulipata taarifa hizo, kasisi amenikuta hapo kwa polisi. Yazanye nabandi bari kumwe bose ndabashimiye. Wamekuja na wengine pia nao ninawashukuru. Ndashimiye twajanye. Nashukuru ndugu Ndayishimiye tulienda pamoja. Mungu ambariki. Shimiye kuba mukecuru na mzee bari hanganye. Nashukuru kwa wazazi wangu kwa sababu wameendelea kuimarika. Kimara kubyumva nje sinibajijeho byinshi kuko narabyakiriye. Wakati tumepatwa na hayo, mimi nimeyapokea kabisa. Natekereje ukuntu mukecuru babimubwira akabyakira. Nimefikiria mama atapokea hayo namna gani. Ndavuga ngo nienda nibamubwira nawe ndasanga atagihari. Labda nikafikiria akipewa habari hizo kwamba mtoto ameaga, labda na atapoteza maisha. Ariko ndashima Imana kuba bagihagaze umunsi bakiri bazima. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu wako sawa. Ndashimira mama yavuye kure. Namshukuru mama mzazi ametoka mbali. Ndabashimye nabo bazanye bose. Pia nashukuru na wale wote wamekuja pamoja naye. Imana ibagasanire mwakoze kuza kudufata ku Mungu awabariki kwa sababu mmekuja kutuimarisha. Ngiye kuvugaho Nyakwigendera Buke. Acha nimzungumzie mwenda zake kidogo. Nyakwigendera ari umuntu mwiza. Mwenda zake alikuwa ni mtu mzuri. Yari umugwa neza. Alikuwa mungwana.
nta muntu yagiranaga nawe ikibazo wari we. Hakukuwa na shida na mtu yoyote. Yavugaga amagambo make yabaze. Alikuwa anaongea maneno machache. Wakaza usanga umwajije ijambo akaba arijya gusubiza. Ukimuuliza neno ni hilo tu anajibu. Nta kibazo yagiranaga n'umuntu wari we. Hakukuwa na shida na mtu yoyote. Yakundaga umuryango wiwe. Alikuwa anapenda familia yake. Yakundiraga umwana. Alikuwa anapenda mtoto. Ndamushimiye kubw'ubwo bwitange bwose uko yatuye. Ninamshukuru kwa hiyo kujitolea. Nyakwigendera aje kugenda muri iringa iri yapfuyemo. Kwa wiki hii mume wangu ameaga dunia. Naramurwaye. Nimesikia si vizuri kwa mwili wangu. Yakaza soka agiye mu kazi ngasigana umutima uri kunje akavuga ngo nagera hararuka. Wakati akienda kazini ninasikia moyoni mwangu kuna huzuni kwamba hatarudi. Bigeze n'akazi rimwe nibwo namugenda mwe hati ndi mu kugira ikibazo ni mu gusohoka ugiye mu kazi nkavuga ngo uragera hararuguru ukora impanuka. Wakati akienda kazini hapo Monday nimemwambia ukienda kazini ninajisi kwamba utakutana na ajali. Araseka arambwira ngo, akacheka kaniambia ngo ntabwo ari umwana wo kugongwa n'imodoka. Akasema la, mimi si mtoto wa kugongwa na gari. Ndamwateka nkwisabira akantu kamwe basi. Nikasema acha nikombe neno moja tu. Nuzoza ushika mu kazi uzoza umpamagara umbwire ko washitse. Ukifika kazini niambie kwamba umefika salama. Yarabikoraga. Alikuwa akifanya hayo. Byashize abikora. Wiki yote imeisha akifanya hayo. Na gatanu yarabikoza ari munsi yitabye. Ilipofika Friday na yeye akanipigia kwamba amefika kazini yako sawa, wakati hiyo siku tu aliaga. Bigeze ninjoro saa 3 arampamagara. Ilipofika saa 3 za usiku alinipigia. Akira ngo yagize abakiriya benshi kandi akaniambia kwa kazi amekuwa na wateja wengi. Imvura ni itaratega tahi. Mvua ilikuwa ikinyesha, mvua ikiisha atachukua gari ya kuje. Twakomeje kuvugana kugeza saa 5. Tuliendelea kuwasiliana naye ikafika hata saa 5 za usiku. Kugeza ubwo ngubwo sinasubiye kumufatisha. Ilipofika saa hiyo simu yake ikazima. Ndashimira ubuyobozi bwacu. Ninashukuru uongozi wetu. Ndashimira abachairman. Nashukuru kwa wachairman. Babanye natwe kuva bikiba. Wamekuwa karibu na sisi wakati tulipata msiba. N'uyu munsi twirirwanye nabo haratwiriwe. Hata siku ya leo tumeshinda nao hapo kwa mochari. Ndabashimiye umuco mwiza bagira aho guhagararana n'aba. Ninashukuru kwa sababu wanaendelea kujitolea kusimama na sisi. Imana izoziba umugisha. Mungu aendelee kuwabariki. Ndashimira abo bakoranaga mu kazi na bosi babo. Pia nashukuru kwa wale walikuwa wakifanya kazi na mume wangu, bosi wake. Umugisha nabo twirirwanye. Mungu ambariki, tumeshinda nao pamoja hapo. Imana iba umugisha. Mungu awabariki. Nani nyakwigendera mwifurije. Ninamtakia mapumziko mema. Murakoze cyane. Asanteni sana. None tugihagaze. Tukiendelea kusimama. Ntabwo twicara. Hatutaketi. Naringize ngo ninataka umwanya nari nahawe. Muda nilipewa. Musubize Reverend Joshua. Acha nimkabidhi kasisi Joshua. Hanyuma aduhe amaelekezo yandi. Pia atatupea ratiba. Tunawashukuru kwa sababu mmevumilia. Murabizi ko bitatu turuseho. Tunaomba razi sisi tumechangia kuili itendeke hivyo. Zaba yose mushakire gutyo. Yale yametendeka pokea hivyo. Hanyuma rero muvandimwe Ruzusa. Ndugu yetu Ruzusa. Ntabwo tuvuga amagambo menshi kuri we. Hatutaongea mambo mengi. Twari tubanyaka irenga 8. Tumeishi naye zaidi takriban miaka 8. Nitwe twamubatije. Ni sisi tumembatiza. Nitwe twamushingiye. Ni sisi tumeunganisha ndoa. Muruva ko yari umwana wacu. Nasikia kwamba ni mtoto wetu. Rero kuba uyu munsi atakiriho. Siku ya leo hayuko tena. Ngira ngo sabe mwese kwihangana no guhumurika. Acha niwaombe nyinyi wote kufarijika. Ni uzimana yateguye. Kwa sababu hii ni mpango wa Mungu. Hija ushake bw'Imana. Zaidi ya mapenzi ya Mungu. Ntiyariho imbaraga za muntu. Hakuna tena nguvu za mwanadamu. Rero mwami Yesu amuhe uriko dashira. Mungu ampe mapumziko mema. Kandi Imana komeze ibakomeze namwe. Pia na Mungu awafariji. Kadusabe nanone abafite uwo mwanya batufashe barengeza umurambo. Ache tuombe wale wako na shughuli hiyo ya kuchukua mwili. Abafite abaza aho turi bushingure babayore. Wale wanajua kwamba kuna mahali tutaenda pauza masaha. Kwa sababu kufuatana na muda tunao. Umurimo turangize. Tutafanya kazi kisha tutamatishe. Iragriri. Microphone. Ira hafi. Ni hafi. Ni hafi.